ata evia nekuthia nayo na kukwio no kuometho atambwani nieli ni mbenzi. Karibu sana msiasia wa Mutongoi TV kilungune kecha mbenzi nyembete star gebesele lumeita ngwangwa yakibandi bambeta pita ni mutuse na ne wa maunda kilungune kecha mbenzi iboto nenga ebuso yakwe mande ya wau kana babe waku mutane muno sietela mutomi ya muyeta na mbenzi na indi kutatevia niko via nayo via no mumbe muna oketwa James Kioko na kamrembo kaitwa Faith Mutinda ni mabikanga lekweno nikenda matatithie patio biketu likediti ni yoi tone besongwata kwa masiro ni towa James Kioko ngito kumanda kiveti na numete makuweni kwa masito ni towa Faith Mutinda kwitoni kitwi anokite ba kumanda mpenzi musio nondo lani na ketu na atia ni nondo ndanaweza kupicha maisha makwa na kuanisa kila ngwenda tane mundu muka watindara mlembo yena atinda ne sapio nita wa James Kioko na kwa nita wa Faith Mutinda kwiruni makuweni na kwa numete kitwi mwingi na kuni bandi manda mlembo kana mundu ni kwa tokebeti kebeti cha usubio mali ni ane focused ifoto na yuni ukulia hii wenda mundu muka wili hata nenda mundu muka simbo tiwa metu lumbinge kana wa mi nataka John mi nikala maisha simbo nendo maisha simbo tu ila umanisho ya se wenda mundu muka simbo we manisha mundu muka simbo wili hata yani simbo yani utonda kutoshanisha na maisha makwa walangu ikala na naona we of it yeah visi na kwa nyaba kwenye kondi mundu muka simbo nye nenda undu maisha mende makisasa na kuombi kalia maisha asu notika log kana mbo kukulia nduku mawe ya mo nduku mawe ya kambuna ya mkate mapato lane pata no manini lakini none kwa nisio mapata makundu ngona uga wisho hata tonzi sio wana mapato asiyemeweza na kweli na maisha ndani kala mama kwa nisi nduta mikate baino ndo mpetegemea hii yani ndo to forecast ya ndo sobyo mbesa maisha la me squeeze komenda story na kusobya mbesa kemba no mbendete welo tumia mbesa nesa na kuyanenda ki ndo isaluni ndo nitengeneza nesa na sisi tena ndo kwa sobya kila kitu na kila mahitaji mako ngao sobya nini ukulia hii mundu mukolo na inake kana mwetulo na inake ni kitumi chao kinatumia mutiane kana ukeba kumanda kipenzi kisio nena kendi ulea lakini pokyo palika madena mamusi wewe tukwigwanda na palika madena kwa mbotanisia yuma dena mamusi nota meba wewe ona kwelangu kayu kanela tweleano ngama napa ni usio kana ni uthuku kuyu nendo ndathie mathi mema na eme madena mamusi no takuputhio mam ukethia ndukuwa sima kwa na utekuwa sima kwa ndikuona chao twele kuikale mwe nundu asini mama kene chambera kona kwangai iwanti ulea lakini ni maisha mama si ni jisa ikala maisha mama si ni ntimaweza ni watu sisiona niweza na maisha mama si ni itawezekana tu aiweze isi itikilika tinya nenda kembati umwekeze kabando umbakie tikala nyenesa lakini utwile withio bikalia na kukumbwa ne misini tinyenye tututike last chap ketheke tu manda atueka sa ni manda ni onakio we manda na pitivyo mungu manda piti nye ndio na mapa wezekana nondwe kamsala ku kwada na kawela ku kwada kanini na kaindo siani baba nini no boti tono kwambia anokana ticha twende to maishodo ku na kusitu isumwandi wezekana yunondwe maisha asundi itikira lakini ngiyo tutele anonondo wo muombea no nentine kale musi ne kana chao twele anu lakini chuki kiitikilika nondwe maybe yu yasia ngaenda opaima kwevinda
ai sao có nên sao nó đi cả lầu cũ đi cả lầu town đi cả màn đòn bé sao ở tiệm ngoài rồi số màn đòn một xíu you know we see unena kana wina mundu mukosu kana mwena kana wisi tsaingi bendai kembo yuni woka wandwa full attention inyonenga wisi sangi with ya ni watu ani yes waina mundu mukongi andambi olikila chau musibenu kana ndoyenu yunenda yombumile kembo waina kana one mane with your natrilio uno chau no nisikila kiende nyendie Teta mbao kuikala muno tuka kwatakana lakini oyu ya ndesocio kanundu yoyu ndena mwana yu wena wakika moka na ndesioka ndesioka nundu ninyene ninumisengo yakwa pau na yu ni kweta mwana kibeti na yu undo yu ambelesia yu imaanisha yuwe mundu mukondo ko kutia ndai na mwenye wendwa na makosa by perfect ndo noni sisi ndo taisuni siweka misini tiwo lakini vyakula kunena mukaeleana no mbabaye makosa maku ndwaye bwesi sangi mundu mukano wenda atesi ila ndwaye museo ndo eka majukumu ma mundu ome thina wayo mwa kwa kuata to sisi ai wayi museo pio ndia sina museo ndo mando imevyawa ndia sina museo kana na muthuku lakini yo makosa make ne kubuthia simako ya amabutha sena ziamio yani ona wi musie ayo tabia kendo ithia ndo mwewa ndo umusungila ndo kwenda ya na which is not for yeah ipina kuelewa lakini yila wasia ai ewa yake kendo na ile no tachau yuyu yani ona yani pe kula yani kutagondwa eke tazio ye wogu akuteki wura kwa diwe kana opando aituma bando ide no kolea withe musungila imwe nditi ndika ona kona to yondo atobe hiyo sipoa ya mbwela misi himba wa lakini sange no kuelewana wena musi kuelewa wena mundume kuelewa no uba yimbwa athina na wini ukolia wewe manda chao mundu mukani ni kana na kwanise kana no nani kwaku kana no witikile trimbo yemwe nako ni manda kibeti yani maisha makwa mele mesimbu na wisa at long last tusikia takwata omuswitu nundu musi wapata otundu wa damu na hawa maombiwe ni mando kibetio yani nukwithia ni wako na uwe ya na tiwo ngukulia mundu muka wenda wili hata ni mundu muka nenda simbu na maisha mepo ya ikuwe po watu ya na wewe sinye juu pala tukosana yani nye mundu muka wa kilasi inajua sasa yuenda mundu muka simple nye ko ni simple nye ntiendete ne binondo jendete ndika la simple ni kwivyo ni ngwendayo ni kale otwa ni kana ni kale ndoni ite ondele nye maisha simple azo nye ntitonya namwe nye nenda mundu moyo ila na mukuni asimu kana ila na moya nenda ki akambi ku yuwe nuweza na maisha asu uwezi ngojea na kuyane na kuyane ndo vacation pando ukandwa na kuyane ndo yutembea ukeka majukumu wala na utabia na kuyane ndo sababu mbwata ino ukadi ukanzobe painondo na yuwa zawenda mundu mukasi yani ama ndo yu mimi yani musalo nipata tukakuna mbola nye kongwenda sintu sia mbola nye ndendete nondo ibinda yendete imasama mbola nye kone mwana nonai wikira kuyo mesia nondo nyenengwe ne kwentie ona sula kuniwa ne imbendaisi nondo oyo mesia ni chao tukete kwendana ya wesi nombe no bisi una ndungenga na ndwe ya banza ni nati na komana na ndwangi ase nona
yuko ngwenda indu nipotezea wakati masaa yote monde ndana na kwa wakati siwezi kupoteza no yuo kawambia numbiko nendila neo kana kwatana na kuna sapyo mpaka twembwa musio witu wishua ndwe kana na kwa nekwendea ni waandikie bandu na yatuke kana ni waku wishua ndwe ngeuka ndiye kana kunithia ni ilumite ya na wese yu tutana mbemba kimwe no wambia kuondeje kana none uwezo wako none yes kana ndo umbia no wiketa mundu ume kana ndo uni promise ni wewe ukwika wenda utotethiwe wai undu nakwia unzobye mbwai nengi kwani mbwa yikwani te sabu ambesi ana nini si oyu nengi tu thi nengi nye kwaja kuombesa na nina mwambia wina mbesa no chosheleza maisha mako oila nini nasio wishu isu nini esiana maisha ala ngwendani yani ukiro kumbumiesi ningukwata yani ni ngakwata impesa wishua mwa ndio na mwandona nondo we uyu ndu wambelesa yu kampuni si uthukuma ayo hai mwaye ukunya sota kwanza hey lakini ningu focused wisi yani opatu ndin tukwambia yu tete tugelete no lu wisa kuja witona mpaka ngale yako nyewewe hayo wisi yu nyenenda mundu ume focused na maisha ya ushampata sahi ni manata wihula mundu ume msi yani manana mundu yani maisha maitu makuya mende ku maisha ndika ya kulia niki yu kana niki no kulia. pie bana liotere kana ndo nokite banye netebeke nekwate mpenzi museo nekwate mundu museo to nombitalia maisha museo asinduke kulia ndo maisha sui moyo nyango yenda ndienda maisha yange nduke kulia ndo oyu so long as yani nukukala life nsio na sima kwa manengo ndayala yanite wesiwe ya yu asiyu umanengo ndayo na itumaisha maitu melekuya na mena mugo maitu athima lakini yuwe ni wamuputia lakini nake ayuwa wo aende kutumania maisha maitu na ethi atuo na kumania ethi atumani yonthe ya na iwe kangu kulie yu akodi ndo maisha yu maende anu uchumi ndo mumu yu kulwa yakwa ni we wona tuikata nona yu oyu tukenda na yu tuambia bau tukwambia tukilete na maisha na nyo nombiki ye uya wakwa ngethukumia wenda uya ndo nyendie akunyenda mundu mukanje ndai kalamana nenda ukawila uya wakwa nimbe ne yandikite nyemwe ino nakwanga chao ngamantho kindu tawenda uya wachamba thi nyona uya wa beauty siara hiyo na esa tu nyandwele ambo mbiki ya tu utane sondwani mana kana wena uwezo yuni hata yuyu niona hii tombete kalana twabika musi tutambie butu wetange na ndikwikia uya nundu we yani noniki ya nandwele mbiki ya nanga mana twambo mana na tudeti tutane sobika kuya kwasi withi yani na nambo bika kwa si mamba withi ona mone mama ni kuna mbo wiki ya wetu nambo manana tota nambo bika kwa sina na makotwa june nda yutwa withi ya june kula kwita ku date nkana withi nge waye otwaini nka wisi ndienda pika mistake kindu nka kulia ine kiuniki nenda kindu ni sure of mithene ko kakikandethia na withi ona ndine iki aibu kwa yaku yasimawa nandu imesenye kwa na maisha mako itu tikalao huo ndi mundu mukasimpo lakini niona kila cha kiolo lakini ukathesi obanini notiwa na nundu ingoni ndiye ya natonda thesi bakadhokanga wisi mundu no winyibithacia yes lakini nde nyibya baithuka ndukula cia wendete ba wisi be kindu kithukuta ndisoka ngakulia iki kiche kiuna kiche kiuniki na kayu maisha si moyo ndendete
Job to me take your time na nabi kabani sikana ngukwata mbenzi nze. Naona kwa no mukwatie ndo ewe ndo wea tuambe kwenuka twenuka uya nitwikia tutumawasi ikitakuwa poa kutata ebia nekuthia nayo na kuukwio no kuo metho atambwani nieli ni mbenzi ni ukulia maisha rana kuyayo na me fit so we kubali tu ndio na mwana itilela okay tena weva wisi nyebe kindu kimwe nendete nenda kembone na kumana na mundu embe mundu mbendete byo akandethe yasia ondo yuni ukulia tasi nitwambie kalanya pamwe nako ona wika we mundu mukata kusisia nyumba tese kana twina kana okasisi okana mawiasu no wigeta mundu ume kuube umwera natumite ndo nake lakini wethia ndo ndethe cia cia nyumba sangi no nithi ona no nithi ta wikio ndwethi obala natie milioni boyevo mondo noi wesinye nenda mundu ume responsible na ti elsete majukumu au kumanda mbesa na kuumbikalia maisha masio nenda pia majukumu ma kiemusi mondo no makita otethia nisio na mundu endie kindu etha aenda so mimi niko ready hiyo kitu hiyo mambo nitakuwa nafanya ya kila kitu nitakuwa nafanya so yani wanawathi kundu in case walio patini ngethe achao ni ready kusubia musi with the ndo otondu notia omusi wisubia ta mundu muka so mimi hata mimi naweza ya naweza fanya na wino kulia ndo nyene mundu mukola wa kuthi akakuna sherehe bando akathi akeka nzayu ngautia nyumba yes na ngavinza no watwet kila maisha sinondo maisha si mwenye maisha mara yeye mwana endete Shelem labda ufanye nikiwa na wewe nikanye na kuatende yutase nitwabanga twina anyanya ema kwa tuthi bandu tukuna okashereka ninyu na njoka pemba thina yani pauni eminie Shelem no mukune dio lea kuna mukune lakini ethe chao chilando kumolo especially mwito na kuya sindo kuitona kwa nanganya musi yani ugethia yumundu muka deli ndo yani ona athika musi withia ni mulevi lakini nyendia na mundu muka wa muthemboso wewe unakunywa no nyen ndinyo saa lakini no nithio bandu yes onganyoka soda taka leo naona marafiki mabwa lakini ndwithia yetu tukisha wathi twashereka tuisio nisio kanomba kwacha nipembwa thina mutire numba bola withia no sofia wendo yes wendo ningo sofia lakini ndio utia numba ndokoma kuo ndikala kuo nyendisa uko baadaye kuicha ibembwa thina ndo nendete maisha tasu ai yes mundi kuona nikibedo to nengi na ngombe ndiye kwani kukwenda sindu ila neka petengemea yani ndo utusubia wendo witu lakini moi shelesho tuko kushelekea na kwani shelesho tuko sina thina mo nina nithi ondika lona marafiki makwa twisunga andioka kwacha isi usiana chao na musi witu na nye ni kusubia yes wendo ni kusubia musi ya affect chao musi witu mbola twithia mo lakini ethia ukethia weka ndikuona kuhui kwamba kumia ibu mwa bayume kanondwe ne kindu nimbwa nika au ne kindu na muyengeka yani uikesheleo tena kwa neka nina kuatende tase yune nendo yuna etumeoka ila itawa girls out ndikuona itonekana nikiende ni nondwe
ndiza kwa mini andu asumeku na ndiza kwikala ni lonely withia yona nepu ndisubia omusie kana ciana nikala ni lonely eno ndikuona na yutu ikara nondo nya yutu ndiye so sense to change mwanya peke ndiko yani kika wako yani kira change ka niwo no change yani no ume ukethia one tatu thia utin tukaenda hoteli kama ni sherehe tunapika pamoja na familia yetu tu. Na yuko wemanisha yu mabeshte alama kwa nembu amo neka nyamoka na wemanisha chao sinategemea ni mabeshte yu chance yu twenda aishere hizo mabuyana pina chao yu bena minda ndiese kwitikela kindu kila nendete kithijane kikasherekea kundu taku hayunya kuone sekana na emaka you know witikililo nondo ni mwene na mwita kusovya musi witu na na mwita kusovya wendo witu kisetikela wiletikila niki nina ni kwa shwita nesa ni mwaminifu na ndisovya musi kama ni sherehe tutakuwa tunapika pamoja now only about kuina etu specifically but inategemea kama ni siku ine uwezi siwezi actor na sasa juu siku ine au kama unakaa siku ine si kutana na mambo yuko mimi sijaenda huko nikatafute wanaume nimeenda tu kujibamba na wasichana I cannot be mbona niki ile tikileka nanye mwene nyene amwite kwengwa ne mwaminifu na ndisuve ya musi ni chao kitu machananga musi kicho kanocho yani kituma yani kitatuma itwendana nondo ne kindu nyenazo iye na maisha lana sakoye na negwa ne sawa muno ndikuona ndieza kulecha kindu chao kwa kila nendete kikasherekea kundu kungi iwe wisilia yunathi kune changu thikwika kite ukwendesya yani thina ni silia ni kuthikuika thina ni kwikala ni lonely lonely yuwe kalada na jotia ine thimo imwe kana wiki mwe no kwebinda ni kwebinda lakini no kwebinda lakini mwendesa ndikuona mo ayutu ekata yunondo nya chunye ndi so senza maybe yo twendeyo weso mbundi siane oni change lakini nayo it take time okay ni labda wekalangete wisi tabia ni change ya lakini wana yu sula mundu muka ni usula ndoko kindu weso kumochange kana ukamukuna ka change lakini tabia inaweza change so hiyo si kitu noma sana nona twekalaku utachange juu sula yako kupoa iko smart hata na yuni ukulia yuwe wibangi tata yulwa maisha mako maone wese mundu action la siasa aba lokinete no siasa aone wake maisha mako nyeni pakete at long last ni yani mundu akwekwatwa maishani na sima kwa ndima tongo esia ndi batezia withi ona family yako ni betongo esia na yuwe ondo yundo wasia ondo yuwaelesia winene ya muno asiemako no wisa olwa ninya nondo yu na ukolia future yako kana maisha maone makwenda maili hata wasia we enda yimbe mema sio na ndoteja asimako na family yao ndikelo nye no ngona ona mundu mukonda utia wa ina makosa nondo ndiona ona ndio sofikiria kuhusu nye ukaambia nenda maisha mako na mako nemembe mema sio nenda wikalia wewe nene abuta si mako membe na maisha masio
Kumi naona kwanye ndumbe ndio maisha maseo. Onai. Ndo nye yuno na yuki tawezekana nondo yuno na yuno likila asini muno we yona no ulwe ninye. Na kwanu kite bani kwate mundu museo. Kulikasini ndinalika muno. Ni walika muno yuno. Ni mini kwethia. Onai maisha ni kwethia asima yiwa moyo. Onirutiwa moyo. Kwa utendese musi witu yu. Tukethia tuthiwa chao o moyo. Lakini yuo ona wabuthia si yaya. Maisha ni maitu maikethia chao. Me moyo. Lakini tuende maisha maitu make me fit. Yeah. I mean that. Ntina lea sawa. Lakini asi nimeenda makanengwa nda ile tuinena about future. Maisha mauni. Ndo mwaka maisha mauni nenda tuimbwe na family nzeo. Tumesie musi, tusiaisiana, tusitwae school. Lakini wewe inene about asi maku. Asi maku. Okila sana asi maku. Kunye nungona future ito yu. Future ito ikethia. Nundu ni focus tete yu maisha ni yu. Ikethia ye sawa. Tuangamba tuetela na. Ni ready. Kila kitu chote. We ready na chao. Tona kwa maisha yangu nikala me simple nenda kwambia wanthi. Lakini kwa umbea wenda maisha simple ma kwambia ba yandi. Nenda nchuka embe twimba yemwe. Nithie mundu me wibangite. Mundu mukuka akambia mbenzi yakwa. Ni umanja yake thekapa. No ambisi. Ni kwagya mbaye ilia. Ni tenda maisha ma class chande. No ambisi. Ni nchi mundu mukawa class chande ni. No ambisi na mundu umeotenda mba. Kwa wika lake sokoni kwani. Iswali tu. Mundu umeotenda mba. Nondo wika laba. Yani utaka mba wala kibese tu. Hai, oju pala yo bikete ju. Welemba wibasa muno. Undu yungona elemba wibasa. No ndu wambe lesia we maisha mako. Uyolondu kuma. Na undu wambe maisha mako. No bangite maisha mako. Welemba wibangite. Okay. Okwaka yono na kitela kiti muno. Na kite olumita tulakine ndao mundu okundethesia. O tulombelwa wetu obu o tuboli. Omundu kutethesio malisto. Na yuni kulila wasi ai wenda wina nomba ya mitatu na wetele mundu kwa kutele kuni nyombetele ni kana tukage the two against na tuyaka wendo witu tiae twaka nyumba tikita kwa wendo witu no ni lonely yeah wetu manondo tuweka you know ndo ju sindombingila twane na nasikiliana lakini feedback anona feedback ndo nenga thank you enye hapa kwenye ntina endebwa nondo mundu langwenda ndina mukwata ba embia wenda mundu muka simple nanye ndiseka la maisha su simple nenda mundu to neka kumbikalia maisha langwenda ni oyuni ibenda ni songe tena twende tena ndo ibinda yikwasya date ya mulembo su fiti mulembo fiti lakini na Roma Seliquin ngabage veti ukamando okoya misini ndakumanda keveti ku town ndo keveti cha mulembo su kikwenda maisha ame ondo mundu utambia na ke maisha mande mundu nditondana namo ngabanga dio manda keveti na ku ndi we kino ngaliko eno muthenya no mumbio naona maundo mema sio kabisa nundu muna wangu itwa James ni gwende to eloti ndi ya no lonely kamurembo kaimwelesia kakaenda out James ndegwelewa kiu na inde bado kaliko Yesu muna wingesia ekeletu maundu ma sei muno ta kwenda kale kula kuyasi nako kamrembo kyasia nika digital na nipoende kamrembo ke sopa pandoya kasi yako mwana usuko klasi chako ndabikela na ndio naku ugetha yenda kwikwatia ebuso ya kwikwatia babe ngaleko ino epe nambo miona kione yaku pauni boto ma visa waku nikenda to nenge ebuso yakuka kwikia mundu epina kana gathawe mrembo tuone utuika waku wakubendwa ota kwa ini asia bye bye na ngwendete muno we ni wiyaminite kimistali
nuliche mundu pin na gaima oyeke apiok. Tutumie bisa waku WhatsApp nambane noti muonza ile muonza inya ile itatu kenda inya thandatu tunenge mwanya wa kwikwatia mbenzi. Kutata evia nekuthia nayo na kukwio no kuo metho atambwani ni eli ni mbenzi.